Justin Bieber nen Kuminah fa nei an la tum lo ti Hailey Bieber in soin an Nupui kar chungchang interview nei atum to lo bok khothang rama milara nupazinga hu hang nei na berti ngam Justin Bieber le Hailey Bieber te hi anin nei achangin kumfe aliam to a ma sela tun thlengin fa an la nei lo an mani ngai sang tu fans te chuan chanchin lomam be sein an beng khon renga amai ro chu Bieber te nu pa hian fanei an ruk lo leti ama Hailey Bieber ngein aron puang ani Hailey hi WSJ magazine ain lana heta hian an Nupui kar chungchang chen khat asoya kumsom ni panga upa hian apasal Justin nena kumin samhi somni le pani hian fanei tumna anla neilo thu anshil Hailey chuan fanei ma ina thil tam tak ti turale machop alaneya fanei tisu aman mori lawa tin akum alano pangshim shima kumsom ni panga chaw alani ti in I'm still super young ti in WSJ te ashil bok ani kumni nuwa chuan kan tum ve don ya ti in asoibok Hailey chuan midang thil dan asoya amhasabera mangaina adota in neile apathum na chuan note nei ani Hailey chuan ole kasum dona konga ka thil du zong te chungchang hi enge ni ve ti in hazona azot le zok zama a naw nei watchu thilpoi mo masabera ani lo thu asoibok ani tin Hailey yan Kuminah tan resolution thara aron puchwaka atim te hnena mimal chungchang emo apasal Justin in an Nupui kar thila interview nei to lo turin atia chanchin theder thin media te chu tenom tak anni thule thilte tham tak po an soi punlun waka chutiang chu nuaman ti jok thu asoibok ani September sam hi som paryata Justin Bieber nen anin nei achang Hailey Bieber hi fans le media te na sadber polani a Hailey hiana thusoi hi abo zuini ngatsuan apasal Justin nen an chungchang thuthar sia tur akhat par to mei thei ani Nupui paryat lai nein in pakhata hlimle inge takin an cheng ho chen khata Nupui pakhat po mu zo harte lul nen ani ero hi chuan Nupuya na chuan lungai ne tureng alo nei lo ani hi thai te tu artist pakhat ong kadam sorotia ko hian Nupui paryat lai nein Nupui tenen hian in pakhata an seng tlang veka in ngir ngauna le buaina nei lovin hlimtlang takin an khosa ti tarlan ani Nupui paryat te hian an pasal pakhat laka hian thik thu an pe chelem lo ani mela in ngei taka chengin an pasal ong kadam sorot chu mi dwa thiam le mangai na nga tak mi pa ani e ti in an fak hial bok ani hetiza ta tama Nupui tenen anin tondan hi Auditi Central tena antar lana chuan sorot hian Nupui masaber hi achian te in nei na hmuna anin melshiat nuwa anin kopa annuwa in hualin anin nei zuita ani Nupui panhi na nen hian marketa anin tonga Nupui pathum na hidam doi ina chengin anin chara midang Nupui palina pangana le paruk na hi social media kaltlangin atonte anni Nupui pasari na hi fra pathoma chedi tempula anin charli a Nupui paryat na ero Nupui dang palinen pataya chol an man achengin anin char ani Sorot hian Nupui dang anei du ana a hian amma main thutlok na asyam vek biklawa Nupui masaber nena chuan midang Nupui ashwai lu na tura hian phalna adil thapa Nupui masaber den fa pakhat an nei to a Nupui panni na ten tu na nawan pai vele mek bok ani lim tak le in thurwal taka Nupui paryate atilung oi vek theina hi thilmak ve tak zong ani ve renge sorot hian Nupui panni nei bel le se chuan football team khat chu antling ve theidon to tina ani chu